دم باش تماشاوان نجا ام به تیگینا هفته لپیشبری وانه و هفته امیل سر تیگینا قرکرینه بسکنن بشکل قطع عام جنایت، طالان، ترور، تجرید، اسیمیلاسیون، چتگری و هر وکیدن بنافکرنا پیکانین دولت دستلاتداری نتشتگی عجیبه. فقط هگر د پیناسه ده که ماسیه به دبا کو انجام انوی جبو گلان وحیم به لو ماجی هگر لهولی راستی که قرکرنی و قرکرنا جواکی هبه و اف با اوای که راست نه بنافکرن دکار انجام جدی ین وکی بونا قربانی قرکرنی بخرابینه. قرکرنین کل سر اساس چاندی، سوسیال، اکونومیک، جنسی، اتنیک، اولی، مذهبی و هر وکیدن بسر جواکی ده هاتنه وکی نجات کجی یا جواکی قرکرنی تین پیناسه کرن. در کتنا تیگینی و دمتن حقوقی ده جیگرتنا وی بسای حقوقناس دوزگر رافائل لمکین چه بویا. و اصلی خواه جهو یکی پولاندیه و همو مالباتاوی ده قرکرنی دمریه. لمکین ده سال 1944 ده لسر قرکرنا جهویان پرتوکک وشاند و جاره اکمین دور ده گوتنا قرکرنی بکارانی. تیگینا جنوسید جزمان کونار ای یونانی گنجان دیه و جگوتنین گنوس یعنی ذریت قوم و جیدوس یه دکوژه پیکانیه. ریبر اپو د پارازنامه پرسکریکا کرد و چارەسەریە نەتەوە دموکراتیک ده. د بەشە چارچۆوەیە تێگینی و تۆریک ده. bi van nirxandinan qirkirinê ronî dike. Qirkirin weke dewama asîmilasyonê ye. Gel, hindikayî, her cûre komên dînî, mezhebî û etnîk ên bi asîmilasyonê nikaribin bi wan. Dixwazin bi rêya fîzîkî û çandî wan bi temamî tasfiye bikin. Wan têk bibin. Li gorî rewşê ji her du rêbazan yek tê tercîh kirin. Rêbaza qirkirinê bi awayekî fîzîkî bi giştî li gorî çanda elîta serdest ango li gorî çanda netewdewletê li dijî komên çandî yên di rewşa serdest de ne tê pêkanîn. Mînaka tîpîk a ji bo vê yekê jenosîtên ji bo çanda cihû û gelê wê ye. Tevahiya dîrokê cihû hem di qada maddî de hem jî di qada çanda manewî de beşên herî bihêz pêkanîn û ji ber vê li hewildanên tinekirin û derbên fîzîkî yên çandên serdest ên dijber rasthatin û tim qirkirinên weke pogrom têne binavkirin anîn serê wan. Rêbaza duyemîn a qirkirinê ceribandinên qirkirinê yên çandî ne û zêdetir li ser gel, civakên etnîk û komên baweriyê yên li gorî çanda netewdewletê û elîtên serdest qels pêş neketine tê ferzkirin. Bi qirkirina çandî ya weke mekanîzmaya bingehîn tê xebitandin armanca we. Di nava çand û zimanê netewdewlet û elîta serdest de bi tevayî tasfiyekirina van gelan û koman e. Di serî de saziyên perwerdeyê di nava her cûre saziyên civakî de ev gel û kom têne hêran û bi vî awayî hewl didin wan tune bikin. Qirkirina çandî li gorî ya fîzîkî bêhtir bi êş û jan e. Cûreyekî qirkirinê ye dirêj dajo. Encamên rêlber vedike jiya fîzîkî bi zêdetir felaketin. Ji bo gel an jî civakekê felaketa herî mezin e ku di jiyanê de lê rast bê yan jî bi serî de bê. Gel an jî civak neçar tê nehiştin hebûn, nasname, hemû hêmanên çanda maddî û manevî yên xwezaya wan pêk tînin, biterikînin û ev bi çarmîxkirina demeke dirêj re wek heve. Li vir mirov ji bo nirxên çandên li ber qirima qirkirinê ne nikare behsa jiyanê bike. Belkî mirov dikare bibêje nalenala wan e. Modernîteya kapitalîst wexta kara herî zêde bi dest dixe, êşa esas a tevahiya gelan, çînên bindest û karkeran bi mêtina nirxên wan ên maddî nade kişandin. Ji ber ku bi tevahî nirxên wan ên çandî li çarmîxê dixe êşeke kûr bi wan dide kişandin. Ji bilî çanda fermî ya netewdewletê rastiya tevahiya nirxên çandî û maddî yên din candayîna di çarmîxê de ye. Ji xwe wekî din nabe ku mirovatî û hawirdora ekolojîk bikin çavkanî û biqedînin. Kurd
دناوا گلین قرکنا چاندی دیتی ده یه هری زیده به انجام وین تراژیک را روبرویماییه. دوی واری ده کرد میناکه که بالکشه. نتو دولتین سردست لسر نرخین چاندا معنوی و مادیه گل کرد مکانیزمایی که چارمیخ کرنه دانینه و گل کرد دناوا پنجین و مکانیزمایی ده دناله. دسری ده نرخین گل کرد این به کدی هاتم بدست خستن. به تواهی نرخین جواکی ین گل کرد این جویایی. چافکانین دولمند این بن عرض و سر عرضه با اوایی که اشکره طالان دکن. ین مایجی جی امهای را دهیلن. بیکار دکن درزینن دکن کو کریت ببه لرویان نه نرین و پیر جیان نبه. هشتنه کو مینا ریک بتنه لپیشیا کسی کرد به. دناوا نتو دولتا سردسته بحله. بتواهی جنرخین خوین بنگهین بقره. جبلی ویره جیان نینه. قرکرنا چاندا کردی یار جار جارنان دیگه حتی بقرکرنه فیزیکی جی بلکه دسری وان میناکین هری تراژیک و به تاثیر ده که راستیا مدرنیته کابیتالیست به هر آوایی اشکره نشان ده. ایریشن قرکرنی و شدت تیب کارانی چو قاسی مزن دبه بلا ببه جیواکه که روح خوی آزادی ده پاریزه هر تم دکاره لبرخوا بده یا که انجام دیار دکه نه استا قتلیام زخت و شدتیه یا که دیار دکه برخودانه. ام وی هفته لسر تیگینا قرکرنی سکنین بمینین دناوا خیر و خوشیه ده.